محتاجين فعلا كل اسبوع مش كل شهر اللي احنا نروح ايفنتس زي كده، ندلع نفسنا ونفتكر نفسنا. انت فاهمه يعني إيه تفتكري نفسك؟ يعني تروحي كده تفتكري ان انت ما لسه موجوده، اللي انت لسه بتضحكي، اللي انت لسه بتجيلك هدايا حلوه. هلو، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. لازم اجيلكم معايا جيفتس كتيره وحكاوي كتيره حلوه قوي من الايفنتس اللي انا بروحها. والنهارده كنت رايحه راحه بالي. بجد بعشق الايفنت دوت عشان بجد بيبقى فيه راحه فعلا. الايفنت كان مليان فايبس حلوه، وانا بحب ناديه جدا جدا جدا، وكمان بحب الجيف اواي بتاعتهم قوي قوي قوي. فقلت لازم ان انا افتحها معاكم. ولو عايزين تاخدوا حاجات زي كده وتحضروا الايفنتس ديت، ما تنسوش تعملوا فولو مي الاول، وتعملوا منشن لاصحابكم في الكومنتس، وتعملوا هوديكم الايفنت اللي جاي ان شاء الله اللي وهديكم هدايا كمان من اللي انا باخدها من هنا، او نروح كلنا وناخد ايه جيف اويز وناخد حاجات كتيره قوي حلوه، خصومات ودارها وحاجات كتيره جدا 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 هتعجبكم. ففولو مي عشان اللي جاي احلى. وبعدين اول حاجه هنطلع من الشنطه الشاور جيل دوت، هنحطه كده على جنب، و ستارفل. بصوا يا جماعه، انا كنت هجيب حاجات من الويب سايت بتاعهم، بس الحمد لله اللي انا ما جبتش من ده لقيته هنا. فانا جبت حاجات تانية من ستارفل بس هوريكم لسه. ايه تاني؟ ايه تاني؟ يا الله، بجد احلى حاجه في الباك ديت غير ستارفل يعني